en morgi lo ne nyithindo matugo tuke adhula alap ma Baba Dogo e kinde mane jotugo matugo ne tim mar Harambee Stars kaachiel gi jotelo mag riwruog Dr. Ramogi Foundation nolimogi. Tim mag Rudney Strikers, New Soka, Rachel Ayemba, Green Commandos, BGF, Senators, Dream Fillers kaachiel gi Galaxy FC duto noyudo lip tugo. Soksi kaachiel gi opich ma en chenro mano bedo kod tok limbe mane jagoro Dr. Ramogi bedo ga alap ma Baba Dogo kendo ochiwo ne jotugo matindo singo mar goyogi Jack kutendre gi dongruok mag mich margi tuke mag adhula. Kano gi Ramogi TV jatugo mar Harambee Stars Odhiambo kwa sirkal mondo losnegi wach alap ma Baba Dogo kolero ni alabno gero mich rawere kendo kowuok e lwet oganda timbe mag njore nyalo jimbore e alworano. Baba Dogo, because so many of the kids put their hopes here because so many of them are talented. Alafu kiangalia watu kama sisi pia tumetoka hapa. So ni muhimu sana kiwanja kaa hii kibaki. As I said, ina reduce vitu mob sana. Cause ni mtaa, ina reduce crime, cause crime pia inakam na idleness. Imefika sasa inahitaji viongozi kama Ramogi. Si Ramogi peke yake, wasike mkono wawe viongozi wengi. Juu hii kitu hatuta change na mtu mmoja, tunataka wawe wengi pia walifanye kitu Ramogi anatenda. Wawe wengine pia waende Dandora, wengine waende Kwangare, wengine pia waende hata Kakamega. Ifanyike Kenya nzima, ndio Kenya tutakaa na wachezaji kama Nigeria. Tuko na wakina Lunga wengine hapa wadogo, wakina Lechi wadogo hapa, wakina Mugubi wadogo. Kwa hivyo mpira inalipa. So ningependa kuambia vijana pia kitu muhimu kabisa ni heshima. Ukitaka kuendelea mbele na talent yako, kuwa na heshima na utaona mfano mazuri kwa heshima yako. Today the government has done and has been a role model to this community, by buying the uniform to these children, because even some of the parents, they don't even support the sports, but when the children come in this field and the leaders support them financially, this is encouraging to our community.